Živimo u vremenu kada je lako pokazati ono što činimo. Jedna fotografija, jedna objava, jedan video, za nekoliko sekundi hiljade ljudi mogu vidjeti naše dobro djelo. Razmislimo malo. Sunce ne izlazi svakog jutra da bi mu neko zahvalio. Drvo ne daje hlad da bi ga neko pohvalio. Rijeka ne gasi žeđ zato što očekuje nešto zauzvrat. Jednostavno ispunjavaju svoju svrhu. I čovjek je najljepši onda kada čini dobro, kada ga niko ne vidi. Jer vrijednost dobrog djela ne određuje broj publike koja ga je vidjela, nego iskrenost sa kojom je učinjeno. Možda će ljudi zaboraviti ono što si učinio, ali Bog neće. Zato čini dobro. Dobrota ne traži publiku.